ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଜଳ ପରିଶୋଧ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ବୟସ ଆସନ୍ତୁ 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 ଜଳ ପରିଶୋଧ आइए जल परिशोध देखिए जल परिशोध का मजा लीजिए। आपके शहर में पहली बार जल परिशोध नहीं देखें तो समझो आप कुछ भी नहीं देखें। मेले में सबसे नया आता है जल परिशोध, इसीलिए जल परिशोध जो दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। आइए बाली यात्रा में पहली बार जल परिशोध। बड़ी डिमांड है आपकी बड़ी बड़ी आइए अपना टिकट ले, शो शुरू होने वाला है। अगला शो शुरू होने वाला है 5 मिनट बाद। आइए अगला शो 5 मिनट बाद शुरू होने वाला है। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମା ଓ ମାଉସୀମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ନଭେମ୍ବର 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜଳ ପରିଶୋଧ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ। ଜଳ ପରିଶୋଧ ଆପଣଙ୍କ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଳ ପରିଶୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। दिन 2टाରୁ राति 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। आइए शो शुरू होने वाला है। आइए खुद भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। 4 रुपया 100 रुपया। सरकारी शो का मजा ले। आपके शहर में पहले बार जल परिशोध खुद भी देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए। जल परिशोध ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଜଳ ପରିଶୋଧ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ବୟସ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଳ ପରିଶୋଧ ଦେଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଳ ପରିଶୋଧ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜଳ ପରିଶୋଧ। ତେବେ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଜଳ ପରିଶୋଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ନଭେମ୍ବର 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜଳ ପରିଶୋଧ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ। ଜଳ ପରିଶୋଧ ଆପଣଙ୍କ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଳ ପରିଶୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। दिन 2टाରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। आइए इधर जल परिशोध आइए। ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକମାନେ ଭଉଣୀ ଓ ମା ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଜଳ ପରିଶୋଧର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। आइए जल परिशोध देखिए। आइए आपके शहर में पहली बार जल परिशोध, फर्स्ट टाइम जल परिशोध कटक बाली यात्रा। नए चीज का अनुभव है। आप खुद भी देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए। 5 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगेगा। 5 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगेगा। शो शुरू होने वाला है। 5 मिनट में शो शुरू होने वाला है। आइए खुद भी देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए। जल परिशोध ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା। डिमांड है आपकी बड़ी बड़ी असंतो 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 100 टका मात्र 100 टका। आइए जल परिशोध देखिए, खुद भी देखिए।